Angkatan bersenjata Rusia terus menyisir satu persatu wilayah di Kursk yang disinyalir masih menyisakan personel angkatan bersenjata Ukraina. Selain unit darat, Rusia juga menyisir dengan helikopter tempur. Spesialis kelompok pencarian dan penyelamatan pasukan Dirgantara melakukan misi tempur dan penyelamatan di daerah perbatasan wilayah Kursk. Mereka memberikan dukungan harian kepada awak helikopter penerbangan tentara KA-52, Mi-28, Mi-35, yang menyerang konsentrasi tenaga kerja, kendaraan lapis baja dan otomotif Angkatan Bersenjata Ukraina. Selain itu, tim udara dilengkapi tim pencarian dan penyelamatan mencakup tim pendukung kebakaran serta profesional medis. Tugas utama PSG adalah pemantauan situasi secara terus-menerus, evakuasi dan penyelamatan pilot, serta transportasi mereka ke fasilitas medis militer. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk meningkatkan ketegangan Rusia dan Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, jalan perdamaian belum menemui titik terang. Сегодня были на дежурстве, на боевом был вылет на удар по определенным координатам на вертолете Ми-8. Действовали в составе ГОПа, нас два разведчика, совместно с нами работал спасатель. Зашли на удар, отработали, при развороте в лесополосе, там, где не должно было находиться наших подразделений, было замечено движение, возможно, противника. При отходе отработали по стрелковому оружию. Получили задачу ПП уничтожить ранее произвели взлет с геликоптера, вышли в район цели, выполнили пуск неуправляемого вооружения, выполнили отход от цели, далее ушли в зону ожидания. Работали, домой идем. Понял. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.